kuko ibiganiro 98% kwijana ni iby'ugwaruka kuko ngano ngwaruka nagoma sabe umuntu yitwa Joe n'umunyawa ari umurundi wo muri Amerika muto ugwaruka cyane abaramutse uyu niwe muri radio yitwa Joe reka baramutse ijambo n'igwiyo abajene muri ngange biko dushoboye kumanika amaboko hejuru mwese abajene biko dushoboye kumanika amaboko hejuru mwere ko bajene mujana nkamwe murabibona nicyo gituma nabemereye kubazana umuntu wese bifuza kumubona k'ubuntu kugira ngo twereke yuko abajene dushoboye reka twongere tushimire leta mbere leta maze twebwe duhaye ubushobozi yuko batwirira nk'abajene murakomeye abashi cyane mugabura yuko turi abajene babiri ibindi bire byahise ngira nanjye misi wa Black FM so kuko abajene twita tugashyira iradiyo hamwe kandi tuduhera abajene nkana nitoza twereke yuko twese dushoboye nicyo gituma twemeye tubashyirira ngaha kugira ngo murebe uwo ari wese kubera abajene kubera ko dushoboye ndazi yuko ejo nahida ari indoto zacu nifuza yuko nyonga kuba show nkiyi abajene bari ngaha bamwe bamwe tuzaduhagarara ngaha kuri stage bereka ibyo bashoboye sibyo none so buri muntu wese renda mubwira akomeze yumvise Black FM kuko itangazo aho rizosohokera n'abazokuzuriza igihe tuzotanga guhiga abajene mu wundi mu kwa 12 tuzaduhagaze kandi kumwe n'abandi bajene bashaka sibyo none abantu wese ndabakuze amaboko hejuru mwese abana Black FM amaboko hejuru mwese nariyo mwese amaboko hejuru mwese ndabakunda cyane murakoze cyane Black FM ole amaboko hejuru mwese turabakunda cyane ino radio ni yanyu iyacu twafashe urugendo rurerure tuje gufatanya namwe kandi nishimye kubona amazi ku bwinshi mwakoze cyane gusa